Radni dan. Želite da živite zdravo, da se osjećate odlično, da izgledate fantastično? Vaše zdravlje zavisi isključivo od vas. Novosti iz oblasti medicine, ishrane i zdravlja. Mišljenja. Radni dan. Želite da živite zdravo, da se osjećate odlično, da izgledate fantastično? Vaše zdravlje zavisi isključivo od vas. Novosti iz oblasti medicine, ishrane i zdravlja. Mišljenja vrhunskih stručnjaka i korisni saveti u vašem vodiču ka lepšem, zdravijem i srećnijem životu. U emisiji U zdravom telu. Radni dan u 7:30 ujutru. Poštovani gledalci, dobro jutro. Ja sam Lidija Rovčanin, a ekipa emisije U zdravom telu ovog jutra je posetila bolnicu Genezis u Novom Sadu. Razgovarat ćemo o jednoj veoma zanimljivoj temi sa doktorkom Zoricom Crnogorac-Ilić. Tema je vantelesna oplodnja. Poštovani gledalci, dobro jutro. Ja sam Lidija Rovčanin, a ekipa emisije U zdravom telu ovog jutra je posetila bolnicu Genezis u Novom Sadu. Razgovarat ćemo o jednoj veoma zanimljivoj temi sa doktorkom Zoricom Crnogorac-Ilić. Tema je vantelesna oplodnja. Vantelesna oplodnja se sprovodi u slučajevima kada ne postoji ni jedan drugi način lečenja steriliteta. Sprovodi se i kod ženskog i kod muškog faktora, čak i kod parova kod koji postoji nepoznat uzrok steriliteta, što je isto procenat od 15 do 20%. To su najčešći psihološki faktori. Psihološki faktor je značajan zato što psihološka rastrojstva, depresije, anksioznosti dovode do poremećaja i u imunološkom sistemu u organizmu žene, što je jako važno i za ovulacije i za samu trudnoću. Dolazi do povećanog lučenja prolaktina, to je hormon stresa, i dolazi do poremećaja lučenja u nivou luteinizirajućeg hormona, koji je jako važan hormon za sazrevanje jajne ćelije i za ovulaciju. Mi se svi trudimo da, kad nam dođu parovi, da ih na neki način opustimo, da ih dočekamo sa osmehom. Ja nekim ženama moram i da ispričam o mom ličnom iskustvu, zato što sam i ja kao lekar, mi lekari nismo zdravi uvek, isto prošla kroz vantelesnu oplodnju i sad imam dete od 2 godine i 2 meseca. I ja sam gubila trudnoću, imala sam problem sa infertilitetom, tako da i znam iz ličnog iskustva koliko je taj psihološki faktor jako značajan. Važno je da meni je bilo lako zato što sam znala sve faze i procedure koje me čekaju u sopstvenoj bolnici i tada sam shvatila da moram i pacijentkinjama o svakoj fazi i pripremi pre vantelesne da bukvalno objasnim svaki put šta radimo, kako da se ponašaju, šta treba da očekuju, da li će osetiti neko dejstvo hormona. Ja konkretno nisam osetila ništa i shvatila sam da sve što mi pacijentkinje govore, da od hormona, ne znam, ne mogu da spavaju, da osjećaju lupanje srca, da su uzbuđene, to nije ništa tačno. Sve ide iz glave. Najstrašniji i ta stimulacija ovulacije, priprema za aspiraciju ćelija nije toliko dramatična psihološki koliko je teško sam embriotransfer, odnosno sama procedura embriotransfera nije dramatična, bezbolna je apsolutno, ali ta neizvesnost do kontrole beta-HCG-a u krvi, taj period je najstrašniji za sve žene. Ja uvek savjetujem žene da moraju da se
normalno ponašaju, da se trude da zaborave šta smo radili, da mogu da voze kola, da mogu da kuvaju, spremaju, da se zabave nekim stvarima koji će im skrenuti misli, jer sa osluškivanjem organizma samo produbljujete svoju agoniju i neizvesnost. Nije dobro ni da postoje pacijentkinje koje su euforično pozitivne i euforično negativne. Treba naći i biti umeren u svemu i naći neku sredinu i prevazići taj period koji je, 12 dana.